buri gihe iyo dutekereje kubiza kamere byica abantu benshi icyarimwe nta na rimwe tujya dutekereza ku biyaga. Tuzi cyane ko ibiza bihitana abantu benshi icyarimwe ari imyuzure, imitingito, iruka ry'ibirunga. Ntabwo ushobora kubona abantu benshi bakubwira ko ikiyaga nka Kivu n'uriya mutuzo tukibonana n'amazi yacyo y'urubogobogo umunsi umwe gishobora kwica amamiliyoni y'abantu bagituriye n'abatagituriye. Ibiyaga byinshi mw'isi bisingizwa nk'ahari ahantu hatagatifu, abantu bajya kwifotoreza bagaragaza ko ubuzima ari bwiza. Ariko hari ibindi biyaga bibarirwa mu 200 ku isi bitazwi cyane ariko byifitemo ukuboko gushobora kwica amamiliyoni y'abantu igihe icyo ari cyo cyose. Byose bihuriye ku kintu kimwe. Biherereye mu duce tw'ibirunga ndetse bimwe muri byo biherereye ku dusongero tw'ibirunga bikiruka. Tekereza ku gasongero k'ikirunga hajeho ikiyaga. Uko byagenda kose umunsi kizaruka ntabwo hazabura ingaruka. Uyu munsi impuguke mu birebana n'ibiyaga zamaze kugaragaza urutonde rw'ibyago bishobora guhitana amamiliyoni y'abantu biturutse ku biyaga bifite aho bihuriye n'ibirunga. Ibi ntabwo biri mu nyandiko no mu maraporo y'ubushakashatsi gusa kuko hari ibihumbi by'abantu bamaze kwicwa n'uburozi bushobora guturuka muri bimwe mu biyaga. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Kimwe mu biyaga biri kuri iyi si binahangayikishije abashakashatsi kuko birimo gaze y'uburozi ishobora guhitana amamiliyoni y'abantu igihe icyo ari cyo cyose ni Kivu, ikiyaga kiri mu Rwanda. Imwe mu nzira zo kwirinda ibi byago leta y'u Rwanda yarayitangiye gukura iyo gaze mu kiyaga. Gusa ibi ntabwo bikuraho ikibazo burundu. Muri iki kiganiro reka tuvuge kuri bimwe mu biyaga bifite ubushobozi bwo guhitana abantu benshi bitewe n'uko biherereye hafi y'ibirunga cyangwa se ku dusongero tw'ibirunga. Reka tuvuge kuri bimwe muri byo byigeze guhitana imbaga y'abantu kubera iyo myuka. Hari abantu babyita ibiyaga byavumwe. Ibiyaga bifite amazi yica bucece. Uyu munsi abashakashatsi bamaze kumenya ko atari amazi yica ahubwo imyuka iyaturuka munsi. Inkuru ya mbere ishimangira ko mu biyaga biherereye cyangwa se biri mu birunga hihishemo umwicanyi ukomeye yumvikanye mbere na mbere mu 1986 muri Cameroon mu burengerazuba bwa Afurika yo hagati. Aha hari ikiyaga cyitwa Nios. Nios ni ikiyaga kiri ku gasongero k'ikirunga cyasinziriye. Mu 1986 abaturage barenga ibihumbi 10 bari batuye mu byaro byo ku nkengero z'ikiyaga cya Nios. Hanyuma umunsi umwe ibyago bitoroshye gusobanura byitura kuri ako gace. Padiri James Nilene ni umumisiyoneri gaturika wakoreraga mu gace kari hafi y'ikiyaga cya Nios. Icyaro cya Nios cyari giherereye muri paroisse ye. Ku itariki ya 22 z'ukwa munani mu 1986 Padiri James Nilene yumvise inkuru y'ikintu kidasanzwe cyabaye Nios. Mu gitondo cyo kwa gatanu nibwo ibihuha byatangiye gukwira hose. Byavuga ko umuyobozi w'umudugudu yapfuye ndetse ngo n'inka nyinshi muri ako gace zapfuye. Ibyo bihuha byakomeje kuba byinshi umunsi wose. Mu gitondo cyo kwa gatandatu Padiri aherekejwe n'umunyamabanga we Hortensia Mbang bahisemo kujya kwirebera koko niba ayo makuru ari impamo. Bakigera mu gace ka Nios kari kazwiho kuba mu rusaku rw'abantu bahasanze umutuzo batari barigeze kumva. Nta muntu wavugaga, nta nyamaswa yavugaga, nta n'inyoni yavugaga ku buryo washoboraga kumva umubu uguruka hafi aho ngaho. Mu nzu ya mbere bahingukiyeho bahise babona ibintu batatekerezaga kubona. Mu nzu abantu bose bari bapfuye, n'abari bari hanze y'inzu bose bari bapfuye. Padiri yahise avuga ati dukomeze tugere kuri paroisse. Hafi aho mu ngo zose twanyuragaho abantu bose twasangaga bapfuye. Mu rugo rumwe twahabonye umugore wari utetse umutsima w'ibigori yapfuye agifashe ku mwuko nk'aho ari muzima. Twagize ubwoba bwinshi kuko ahantu hose hari huzuye imirambo. Wageragezaga guhisha amaso ariko aho uyerekeje hose ukahabona imirambo. Abana, abakuru, imbwa, ihene, nta n'agakoko kari kahasigaye. Icyaro cyose cyari gituje cyane. Ikiza cyahitanye icyaro cyose muri ubu buryo ni bwoko ki? Bwana Alhaji Magaji Gani ni umwe mu bari batuye muri ako gace barokotse iki kiza. Ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa munani nyuma ya saa 6 ibintu byose byagendaga neza nta kibazo. Hanyuma bigeze mu masaa 3 z'ijoro twumva ikintu kivuze nk'inkuba kivugiye mu kiyaga. Nge nabonye urumuri hejuru y'ikiyaga mpita nsohoka. Hanze hari umwuka umeze nk'uw'igi ryaboze. Ntabwo nari nanigeze numva ibintu nk'ibyo.
hari aborozi bari hafi aho bavuze ko babonye umuhengeri utumbagiza amazi y'ikiyaga ukayageza muri metero 25, hanyuma amazi y'icyo kiyaga ubusanzwe yari ubururu ahita ahinduka oranje. Ibi bikimara kuba mu kanya nk'ako guhumbya, abantu baguye nk'ibiti aho bari hose hafi aho, nta usambye. Mu cyaro cya Nios cyose hapfuye abantu 1700. Mu minsi yakurikiyeho, nk'uko byumvikana, impuguke zaje gushaka icyateye iryo bara. Abarokotse batanze ubuhamya bw'uko igihe iki kiza cyabaga buri wese muri bo yumvaga ubushyuhe budasanzwe n'umwuka unuka nk'igi ryaboze. Ibi bimenyetso byatumye abashakashatsi batekereza ko hari ikirunga kiri munsi y'icyo kiyaga cyarutse. Nyamara bapimye ibimera biri hafi y'ikiyaga ngo barebe niba harimo sulfure d'hydrogène, ari wo mwuka uva mu birunga unuka nk'igi ryaboze, basanga uwo mwuka ntawo. Nta no kuzamuka k'ubushyuhe ku rwego rukomeye mu kiyaga kwabayeho. Nta n'umuntu wigeze avuga ko yabonye ibisa no kuruka kw'ikirunga, nyamara hari ikintu cyatumye amazi y'iki kiyaga ahinduka oranje, kandi iki kiyaga cyohereza abantu 1700 mu mva. Urufunguzo rwo kumenya iki kintu ruherereye ku rundi ruhande rw'inyanja ya Atlantique. Turi muri leta ya Oregon. Crater Lake ni ahantu nyaburanga kuva mu 1902. Ubuso bw'ikiyaga cya Crater Lake burengeje kilometero 50. Gifite uburebure bw'ubujyakuzimu bwa metero 600, bihita bikigira ikiyaga cya 7 kirekire kuri uyu mubumbe. Ukinazemo Empire State Building, imwe mu mazu maremare yo ku isi, agasongero kayo nta nubwo karengerwa. Mu gace iki kiyaga kirimo nta rupfu na rumwe rudasobanutse rwigeze ruhaba, ariko abashakashatsi bagikurikiranira hafi. Bagikurikiranira hafi kuko gifitanye ihuriro rya hafi n'ikiyaga cya Nios kisha abarenga 1700 mu 1986. Umushakashatsi wo mu kigo gishinzwe za parike muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mark Butenica, ni umwe mu bakora ubushakashatsi kuri iki kiyaga. Niwe uheruka mu ruhererekane rw'abashakashatsi bize cyane kuri iki kiyaga kuva mu myaka 100 ishize. Ubushakashatsi akora abukorera ku mazi avoma ku ngero zitandukanye z'ubujyakuzimu bw'iki kiyaga. Ibi abikora ashaka kureba impinduka yose iheruka kuba kuri ayo mazi yagira aho ihurira n'iruka ry'ikirunga gishobora kuba kiri munsi y'icyo kiyaga. Ni ikiyaga kiri mu bifite amazi meza y'ubururu nk'amwe tubona ku mafoto, ku buryo ushobora no gukeka ko nuyavoma mu gikombe aza gukomeza kuba ubururu. Ni amazi akeye nk'aturuka mu rutare. Kugira ngo wumve neza uburyo aya mazi y'urubogobogo ya Crater Lake ari hejuru y'igisasu cya rutura, ndetse n'uburyo iki kiyaga cyasobanura ibyabaye ku cya Nios, biradusaba gusubira inyuma mu mateka mu myaka 2700 ishize. Muri iki gihe aka gace kose kasaga nakuzuye ikirunga cya Mazama. Cyari ikirunga gifite ubutumburuke bwa metero 3700. Iki kirunga cyasaga n'icyasinziriye, maze umunsi umwe kirakanguka. Iruka ryari rifite ingufu zikubye inshuro 42 iruka rya Mount St. Helens mu 1980. Niryo ruka ry'ikirunga ryabayeho rikomeye ku mugabane wa Amerika kugeza ubu. Iki kirunga cyashwanyaguje kandi gitumbagiza mu kirere kilometero kibe 50 z'amabuye. Ivu n'umukungugu byazamutse mu kirere byari birenze kilometero kare 1,600,000. Hari imigani y'Abamerindien ivuga ko uyu wari umunsi aho ijoro ryaguye mu kanya nk'ako guhumbya, kandi rimara icyumweru cyose. Ryari ruka rifite ingufu ku buryo agasongero k'iki kirunga kavuyeho kugera ku rugero rwa metero 1500 z'ubutumburuke. Mwibuke mbere agasongero kari kuri metero 3700. Ahahoze agasongero hahise hacikamo ikinogo gifite hafi ibirometero 10 by'umurambararo. Imvura nyinshi yaje kugwa ndetse no gushonga k'urubura muri ako gace, byose byabereye muri icyo kinogo maze bikora Crater Lake, kimwe mu biyaga uyu munsi bifite amazi y'urubogobogo, ariko kikaba kiri mu gasongero k'ikirunga. Uyu munsi byose birasa n'ibiri mu mutuzo. Ikiyaga kiratuje, kirasa neza, mbese kimeze nk'ibindi biyaga byose. Nyamara Mark Butenica azi neza ko amabuye yakumuriro ashonga agateza iruka ry'ibirunga, na kano kanya arimo kubira hasi mu birometero 12 munsi ya Crater Lake. Iki kiyaga ndetse n'agace giherereyemo bishobora kubona ibyago byibasira ibinyabuzima isaha n'isaha hatabayeho kubona ikimenyetso icyo ari cyo cyose hejuru ku kiyaga. Ibi Mark yabibonye mu 1988 ubwo yabaga umushakashatsi wa mbere wamanutse akagera ahantu kure hashoboka hafi ku ndiba y'iki kiyaga.
kumanuka ukagera ku ndiba ya Crater Lake bifata nibura iminota iri hagati ya 20 na 30. Iyo ugitangira kumanuka uba uri mu mazi y'urubogobogo meza cyane, ariko kumanuka amazi agenda yijima. Iyo ugeze hasi ahagana ku ndiba uba uri mu mwijima wuzuye. Amafoto yo ku ndiba y'iki kiyaga agaragaza ibimeze nk'imisozi yangiritse, bigaragara n'ubundi ko aho hantu hari umusozi. Iyo misozi ntabwo ari imisozi nk'iy'umusozi usanzwe, ahubwo ni bya bikoma birukwa n'ibirunga byagiye byiruna ahantu ubundi birakomera bitewe no guhura n'amazi. Ikindi Maka yabonye ni udukoko turi munsi y'ayo mazi hasi ku ndiba ahatabona, kandi ubusanzwe udukoko two mu mazi ntabwo tujya tuba mu mwijima hatagera urumuri n'ubushyuhe by'izuba. Birasa naho aho ku ndiba tuhakura ingufu zihagije zitubeshaho, zidaturuka mu kirere ahubwo zituruka hasi munsi y'ikiyaga. Ikindi, amazi yo ku ndiba yarapimwe asangwamo dioxide de carbone, umwuka usohorwa n'ibirunga mu gihe cyiruka. Usibye ibi, amazi yo ku ndiba y'iki kiyaga ashyushye kurusha ayo hejuru, kandi ayo hejuru ari yahura n'izuba. Ubu bushyuhe na gaze by'aya mazi biva hasi munsi y'ikiyaga muri bya bikoma by'umuriro. Buri mwaka toni 1000 za dioxide de carbone zizamuka muri Crater Lake, ingingo igaragaza ko uyu mwuka ushobora kuba uri no mu bindi biyaga bifite aho bihuriye n'ibirunga nk'icya Nios cyohereje benshi mwumva mu 1986. Iyi gaze niyo munyabyaha mu rupfu rutasobanutse byihuse rw'abanyakameruni 1700. Igihe abashakashatsi bageraga ku kiyaga cya Nios mu 1986, nta kimenyetso na kimwe cyerekana iruka ry'ikirunga bahasanze. Gusa basanze mu mazi y'ikiyaga harimo dioxide de carbone ari nayo nkeya. Nyuma y'ibyumweru bike abatuye icyaro cya Nios bose bapfuye, ibisubizo byo kwa muganga byagaragaje ko dioxide de carbone ariyo yishe abo bantu bose. Ibi byari iyobera kuko ikiyaga cya Nios gisohora CO2 iri munsi ya toni 15 ku munsi. Aba bashakashatsi bemeje ko iyi gaze idashobora kwica abantu 1700 byongeye baherereye ku birometero birenga 30 uvuye ku kiyaga. Abashakashatsi bavuga ko byasabaga nibura toni 1,750,000 za dioxide de carbone kugira ngo aba bantu bose bapfe. Nyamara iki kiyaga ntabwo gisohora umwuka ungana uku nguku, kuko uyu usohoka gusa mu gihe cyiruka ry'ikirunga. Dore uko byagenze. Mu 1986 mu gishanga cya Nios muri Cameroon, abaturage barenga 1700 baturiye icyo gishanga bapfuye bahejejwe umwuka na dioxide de carbone, undi mwuka w'uburozi. Iyi niyo nteruro wavuga utagiye gusobanura byinshi ukabutangaje urupfu rw'aba bantu n'icyabishe. Munsi y'ikiyaga cya Nios harimo bya bikoma by'umuriro birukwa n'ikirunga. Ibyo bikoma birekura dioxide de carbone izamuka ikipakira ku ndiba y'ikiyaga. Abashakashatsi kuri iyi ngingo bavuga ko toni 5,000 z'iyi gaze zipakira ku ndiba z'iki kiyaga. Kubera iki kiyaga kibika ku ndiba yacyo gaze carbonique ingana uko? Iki kiyaga kirimo miliyari 180 z'amaritiro y'amazi. Gifite uburebure bw'ubujyakuzimu bwa metero 208. Uburemere bw'amazi buba bwinshi bitewe n'urwego rw'ubujyakuzimu ayo mazi aherereyeho. Ibi bituma iki kiyaga kiba kinini inshuro 21 ahagana mu bujyakuzimu kurusha hejuru. Iyo uburemere bw'amazi bwiyongereye ahagana mu bujyakuzimu cyangwa se ku ndiba y'ikiyaga, ingano nini ya dioxide de carbone ihita yivangavanga n'ay'amazi. Reka dufate urugero rw'icupa rya champagne. Udufuro tugaragara mu icupa rya champagne buri gihe urinyeganyeje tuba tugizwe na dioxide de carbone, tuba dutegetswe guhinduka amatembabuzi bitewe n'ingufu zituruka mu gapfundikizo gaturumbuka mu icupa iyo bafunguye champagne. Mu icupa rya champagne haba harimo ingano ya dioxide de carbone runaka. Iyi gaze ituma ibisukika biri mu icupa biremera bikitsindagira mu icupa hasi hagana ku ndiba. Iyo uturumbuyemo kagati ukarekura ya gaze, bwa buremere bw'ibisukika buhita bugabanuka, noneho ya gaze yari yivanze n'ibisukika ikongera igahinduka umwuka igasohoka muri bya bisukika cyangwa se ya champagne imeze nk'urufuro. Kenshi biriya bimeneka biba ari gaze yari yivanze na champagne. Mu kiyaga cya Nios nuko byari bimeze. Uburemere bw'amazi bwakoraga akazi nk'akagapfundikizo ka champagne, kuko ku ndiba y'ikiyaga hari hipakiye amamiliyoni ya dioxide de carbone apfundikiwe hejuru n'amazi. Hasi ku ndiba hashoboraga kubamo toni 2,000,000 za dioxide de carbone yivanze n'amazi, ariko kugira ngo ingano uku nguku byasabye nibura ibinyejana bitatu.
nk'uko umuntu aba agomba gukura ka gati ku icupa rya champagne kugira ngo dioxide de carbone izamuke ive mu icupa, no ku kiyaga cya Nyos hagombaga kuba hari ikintu cyakuyeho amazi y'ikiyaga yari apfundikiye iyo gaze, maze bituma igera kuri toni miliyoni 1 ivamo yuzura ikirere yica abantu 1,700. Mu ijoro ryo ku itariki ya 21 z'ukwa munani mu 1986, igice kimwe cy'umusozi uzengurutse ikiyaga cya Nyos cyararidutse kiroha mu mazi y'ikiyaga. Amatoni menshi y'ibitaka yirunze mu mazi akubaganya dioxide de carbone yari yitekeye ku ndiba y'ikiyaga. Amazi yose yuzuyemo iyi gaze yahise azamuka ajya hejuru, maze ikiyaga cyari urubogobogo, amazi yacyahinduka orange. Habaye iturika rimeze nk'iriba iyo bafunguye champagne. Amazi arazamuka agera muri metero 25. Ngiyi imvano y'umunuko w'igi ryaboze abatanga buhamya bumvise. Amamiliyoni y'amatoni y'iyi gaze yahise yuzura hejuru y'ikiyaga nyuma yo kwica amafi yose n'ibindi binyabuzima mu kiyaga. Kubera ko dioxide de carbone iremereye inshuro imwe n'igice kurusha umwuka duhumeka, yahise izamuka yerekeza mu ngo z'abaturage igendera hasi ahagana ku butaka. Yagendaga ku misozi nk'amazi ashakisha ahantu hafite ubutumburuke buto. Abaturage b'iki cyaro ntabwo bamenye ibyabaye kuko abenshi bari baryamye basinziriye ku nshuro yabo ya nyuma muri ubu buzima. Abahumetse uyu mwuka bose ndetse n'ibindi binyabuzima nta n'umwe wabyutse. Ibi byose iki kiyaga cyabikoze mu kanya gato cyane, kirongera kiratuza, amazi aracayuka ku buryo nta n'uwari gukeka ko ari cyo nyirabayazana. Umwicanyi wambaye isura y'intama. Mu gitondo nibwo isi yose yamenye iyi nkuru mbi. Abantu barenga 1,700, amatungo yabo n'ibindi bihumeka byose Nyos byari byashizemo umwuka bucece. Nyos cyaba ari cyo kiyaga cyonyine cyo mu birunga kirimo uyu mwuka wica bucece. Ibiyaga byinshi biherereye mu birunga ntabwo byujuje ingingo za ngombwa ngo bishobore kwitekeramo gaz carbonique ku ndiba, kandi ngo bibe biri ahantu iyo gaze ishobora gukubaganywa n'ikintu runaka ngo ikore ibara. Gusa hari ikiyaga kimwe gihangayikishije abahanga kuri iyi ngingo: Kivu. Nibyo wabyumvise neza, ikiyaga cya Kivu giherereye ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu biyaga biri kuri iyi si birimo ibyago byo kuzamura gaz carbonique ishobora kwica amamiliyoni y'abantu bagituriye. Ikiyaga cya Kivu ni kinini inshuro 2,000 kurusha Nyos, kandi kibitse dioxide de carbone yivanze n'amazi ikubye inshuro 1,000 kurusha iyo mu kiyaga cya Nyos. Nkuko bivugwa na bamwe mu bashakashatsi, hakiyongeraho kuba giherereye hafi y'ikirunga kikiruka Nyiragongo. Nkaho ibi bidahagije, abantu barenga miliyoni 2 batuye kandi bakorera hafi cyangwa se kuri iki kiyaga. Ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere mu 2002, ibyuma byinshi bifata amashusho byo mw'isi byafashe amwe mu mashusho mabi y'ibiza kamere muri aka karere k'ibiyaga binini. Iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Twebwe ababirebaga ku mateleviziyo tunumva imitingito, twari duhangayikishijwe n'ubuzima bwacu ndetse n'ubwabegereye ikirunga cya Nyiragongo. Nyamara abahanga mu birebana n'ubumenyi bw'ikirere bo bari bahangayikishijwe n'uko ikindi cyago gishobora guturuka muri iri ruka ry'ikirunga kigahitana amamiliyoni y'abantu bari barokotse iryo ruka. Bwana Bill Evans akorera ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikora ubushakashatsi ku biza kamere bishobora kwibasira isi. Abantu bose batekereje ko iki ari ikiza gikomeye cyane, ariko mu buryo busa n'ubutangaje abantu bari begereye kiriya kirunga bagize amahirwe menshi. Njyewe ubwo nabirebaga nahise ntekereza ko iri yari intangiriro y'urupfu rw'amamiliyoni y'abaturage. Batekerezaga ko iruka rya Nyiragongo ryashoboraga gukangura umwicanyi uryamye ku ndiba y'ikiyaga cya Kivu. Ikirunga cya Nyiragongo giherereye ku birometero 18 uvuye ku kiyaga cya Kivu. Iki ni kimwe mu biyaga binini kandi birebire muri Afurika. Iki kiyaga kinacumbikiye indi gaze itari dioxide de carbone, gaze nayo iturika kandi kica, metane. Kuva mu myaka ya za 80, urugwengero rwa Bralirwa ruyikoresha mu gukora ibinyobwa. Umushinga Leta y'u Rwanda yanashatse kugeza ku yindi ntera hagamijwe kwigaze ikoreshwa mu nyungu z'abanyarwanda, ariko kandi kanakurwa muri iki kiyaga kubera ibyago ishobora guteza. Kubirebana na dioxide de carbone, hari abashakashatsi bavuga ko ingano yayo iri mu Kivu ari nto ugereranije n'iyari muri Nyos. Ni bamwe mu bashakashatsi. Uyu munsi ndetse no kuva twamenya Kivu,
tukizi nk'ikiyaga gituje cy'ikinyamahoro, gusa hari abashakashatsi bemeza ko Kivu nayo yigeze guturika mu myaka ya kera cyane tutaraza ku isi. Mu mwaka w'1971 umushakashatsi mu by'ibiyaga Robert Heki, umwarimu muri kaminuza ya Waterloo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaje ku kiyaga cya Kivu gushakisha bimwe mu bimenyetso by'imibereho y'iki kiyaga yo mu myaka yashize. Yahakuye isayo ryo muri iki kiyaga ryamuhaye isura y'iki kiyaga mu myaka ibihumbi ishize. Mu gupima iryo sayo yabonye ko mu myaka igihumbi ishize hari igihe ibinyabuzima byose byo mu Kivu byigeze gupfa, bisa naho gaze yo muri iki kiyaga nayo yigeze gukora nk'ibyo Niyos yakoze. Twavuga ko bishoboka ko buri myaka igihumbi iki kiyaga cyagiye giturika, gusa ikintu cyagiye giteza iryo turika ntabwo tukizi. No guturika ubwabyo kugeza ubu ntawavuze ko yabibonye. Gusa aba bashakashatsi bavuga ko icyateye iri turika twese twakibonye mu kwezi kwa mbere mu 2002. Nyiragongo yarukaga Professeur George Kleng, umuhanga mu by'ibiyaga wanakurikiranye cyane igikiyaga cya Niyos, yarebaga amashusho yaturukaga mu Rwanda. Twakurikiranaga inkuru zirebana n'ibikoma by'umuriro byamanukaga ku musozi. Byari bigoye kumenya ingano yabyo mu by'ukuri, ndetse no kumenya niba biri bugere mu kiyaga. Ibyo bikoma byari biteye ubwoba kuko ubwabyo ni ingufu z'umuriro zitagira ingano zashoboraga kugera mu Kivu zikazamura uburozi burimo. Kubw'amahirwe ibi bikoma byamanutse mu gihe cy'iminsi 3 bihagarara bitageze hasi mu Kivu ahari gaze y'uburozi. Iruka ry'iki kirunga ryari inkuru y'integuza yuko hari ibyago ku ndiba y'ikiyaga. Abashakashatsi mu by'ibirunga bavuga ko nyuma y'iruka rya Nyiragongo mu 2002 hari umututu munini wacitse kuri iki kirunga. Ni umututu muremure mu bujyakuzimu wanyuzemo ibikoma by'umuriro byerekeza aho ikiyaga giherereye, ariko ntibyagera mu kiyaga, ariko umututu wamaze gucika. Ibi bivuze ko iki kirunga cyongeye kuruka, ibyago byo kugeza uwo muriro mu kiyaga cya Kivu bitaba bikiri imusozi, ahubwo byaba biri munsi y'ubutaka. Uyu munsi hari inzira yo munsi y'ubutaka ishobora kugeza ibyo bikoma by'umuriro ku ndiba y'Ikivu binyuze munsi y'ubutaka nyine. Uwo muriro uramutse ugeze munsi y'Ikivu, icyo wahita ukora ni ukurekura dioxide de carbone iri ku ndiba y'Ikivu ikazamuka igakora ibisa n'ibyakozwe n'iyo muri Niyos mu 1986. Aho byaba bitandukaniye nuko ababa bari mu byago hano baba ari miliyoni 2, mu gihe kuri Niyos hapfuye abarenga 1700. Hari ibyago by'amoko abiri bifitanye isano na gaze yo mu Kivu. Ibikoma bya Nyiragongo biramutse bikigezemo habanza kuzamuka metane, kandi metane yari nyinshi iraturika. Birumvikana icyo gihe habaho iturika mu kiyaga. Ibyo byakurikirwa na gaze ya dioxide de carbone yahita izamuka igaheza umwuka w'abantu baturiye ikiyaga. Ngiyi impamvu uyu munsi hatangiye gukorwa ibikorwa byo kwirinda ko ibi byazigera bibaho. Inzira nziza yo kwirinda ibi ni ugukura mu Kivu iyi gaze, aribyo leta y'u Rwanda yatangiye gukora. Bwana Bill Evans, muramwibuka, akorera ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikora ubushakashatsi ku biza kamere bishobora kwibasira isi. Gukurura gaze igakurwa mu Kivu ni ibintu bigoye bitewe n'uko ari ikiyaga kinini kurusha Niyos kandi kikaba kirekire cyane. Ni ibintu bisaba ubushakashatsi buhagije kugira ngo hamenyekane uburyo bwo gukoresha. Gusa ni ibintu bishoboka igihe hakoreshwa amatiyo ahagije yakura iyo gaze ikava mu kiyaga cya Kivu. Ibi byarakozwe. Kuva mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2016 hari ikigo cy'abanyamerika cyitwa Contour Global ku bufatanye na leta y'u Rwanda batangiye umushinga wiswe Kivu Watt. Hakoreshejwe miliyoni 200 z'amadolari nk'uko biri mu nkuru ya MIT Technology Review yo ku itariki ya 16 z'ukwa gatanu mu 2016. Uyu mushinga ufite urugomero rukura amashanyarazi muri iyi gaze, rukaba urugomero rwa mbere ku isi muri ubu bwoko. Ni urugomero rugomba gutanga megawati 26 z'amashanyarazi. Mu cyiciro cya kabiri cy'uyu mushinga, ikindi kigo cy'abanyamerika cyitwa Symbion gifatanije na leta y'u Rwanda bazubaka urundi rugomero rwa megawati 50 z'amashanyarazi. Uburyo bwo gukura iyi gaze mu Kivu ni nabwo bwakoreshejwe mu kiyaga cya Niyos mu mwaka wa 2001. Abashakashatsi b'Abanyakameruni bafatanije n'Abanyamerika bakoresheje ubu buryo bakura gaze yigeze kwica abantu muri Niyos. Aho bitandukaniye nuko yo itigeze ikoreshwa mu gutanga amashanyarazi. Aho igikorwa cyo gukura gaze metane mu kiyaga cya Kivu cyatangiriye,
ubu noneho abashakashatsi bavuga ko ibyago byo kuba umunsi umwe iyi gaze yazazamuka ikica abantu bigenda bivaho.